Pilela mahiti flow angisayiphinda ungisole Louis lapho ngiqoka isikhindi ngene esitolo ngiphume ngishiye noshintshi into enyadelela bangizela newinch ngiceda kufika ngiphethe isosi ngendish chile nosasti kupholiwe ibhish noma ikuphi ngifike ngithole ubitch 100 lisa ngeke ulunge ngedrip edubane bayasazi siyadisha siphi henny ya nigga don't do trish lonya ngenza iklipha ngama-feature isanya liphatha buza komayifosi ngighosti temlekho ngiyibisa ngosporti I'm a duck, I'm a totem sifike kwena ushawe stoki You boys anifuna uku-understanda kahle kahle ukuthi iy'tayela zikuthini ezakithi nina nje plan phansi nithatha amanosi khohlwa kakhulu kushawa 100 mil ungabuyi 100 mil ungabuyi khohlwa. We no working, I still feel like I've been a G. No Megan, I got a style on the knees. Rip out them shit, be rocking expensive fees. 100 liter dozen alright shit for me. Baby ngamtshela khululeke so me labo style bazoshana sengivile Smith versus Demi mina uJandini phezulu kakhulu bafana bakithi Phezulu kakhulu bathi ngiyashisa ngabambele entulu phakethe lami liphethe izuwa imfuyo bafeva rapper kwingoma ngisayidlula funa ukuthini ulokhu uxoxile ayekho emotion diphe yakithi maluma fashion kumele ni understand that's me Pilela mahiti flow angisayiphinda ungisole Louis lapho ngiqoka isikhindi ngene esitolo ngiphume ngishiye noshintshi into enyadelela bangizela newinch ngiceda kufika ngiphethe isosi ngendish chile nosasti kupholiwe ibhish noma ikuphi ngifike ngithole ubitch 100 lisa ngeke ulunge ngedrip edubane bayasazi siyadisha siphi henny ya nigga don't do trish lonya ngenza iklipha ngama-feature isanya liphatha buza komayifosi ngighosti temlekho ngiyibisa ngosporti I'm a duck, I'm a totem sifike kwena ushawe stroki